Ovako, sad da vas pozdravimo sve posle ručka, posle pauze. Samo jedna napomena, obrnućemo dva foruma koje su nam preostala za danas. Dakle, umesto 5. foruma, sada je na redu 6. forum, 5. forum sledi posle. 6. forum nosi naslov Elementi dramskog prostora, tako da sada se bavimo tim segmentom prostora. Moje sagovornice su mlade koleginice Jelena Ognjenović i Kristina Topić, trenutno i sekretarica detinjstva. Njih dve, svaka na svoj način se bavi elementima dramskog prostora u književnim delima za decu i mlade, pa evo možemo odmah da krenemo. Koleginica Jelena Ognjenović se inače u svome radu bavi Gulliverovim putovanjima Jonathana Swifta, delom koje, to sam inače se sada pripremajući se za ovaj forum zapravo podsjetila, dakle to je delo koje sledeće godine obeležava 300 godina od kako je objavljeno, tako da eto, možda se i to na neki način može obeležiti u detinjstvu, prosto lepa je zaista brojka. Dakle, vi u svome radu analizirate i upoređujete sliku prostora u romanu Gulliverova putovanja Jonathana Swifta i u dva medija u koje je ovo Swiftovo delo transponovano, to su film i pozorište. E sad, vaš tekst je objavljen u detinjstvu, ako se ne veram, u 2. broju za ovu godinu, tako da u svakom slučaju je dostupan za čitanje, a budući da na forumu mi razgovaramo i nekako kao negujemo tu tradiciju razgovora, malo ćemo da obrnemo redosled, dakle nećemo razgovor voditi onako kako je izloženo u samom tekstu, nego ćemo malo to da prosto učinimo zanimljivim za priču, tako da predlažem da prvo pitanje posvetimo romanu i značaju koji imaginarni prostori imaju pri oslikavanju realnih sociopolitičkih stanja, ali to nije sve. Za prvo pitanje, budući da najviše imate tu najviše vremena za priču, zamolit ću vas i da nam kažete šta po vašem mišljenju zapravo Swiftovu satiru čini trajnu, aktuelnom, jel tako, i prilagodljivom okvirima različitih medija. Tako da će nam to biti negde uvodi u drugo pitanje. Hvala vam, dobar dan pre svega. Zahvaljujem se na pitanju. Kao što ste već rekli, Swiftova satira će napuniti 300 godina sledeće godine, a teme koje se u njoj povezuju i koje se po njoj provlače su i dalje aktuelne i čini se da njihova aktuelnost ne jenjava. Sada, čini mi se da je malo problematično to što se Swiftova satira uglavnom podvodi pod termin dečije književnosti. To je sad malo i izdavačka nedoumica, jer je uglavnom jako teško naći integralno izdanje Gulliverovih putovanja. Uglavnom se ono štampa u dečijem modelu, gde su samo 2 putovanja dostupna, što takođe čini ovo delo vrlo neobičnim, jer ono može da se čita i u dečijem i u odraslom ključu, iako deca nisu možda spremna da prihvate prave teme kojima se Swift bavi. Kao što sam napomenula, jedan od najznačajnijih zapravo aspekata ovog dela jesu prostori, jer se prema njima zapravo i razvija Swiftova satira. I oni su dosta zanimljivi jer su oneobičani, tako da mogu da se čitaju kao prostori bajke, dosta su karikaturalni, možemo reći čak i da su groteskni u nekoliko momenata, tako da Swift pod njihovom koprenom vrlo jasno skriva neke teme kojima se bavi i koje su aktuelne i danas, što dosta govori o univerzalnosti njegove satire. Zapravo, njegova satira se koncipira oko 4 žarišna prostora. To su Lilliput i Blefux kao prostori rata, Brobdingang kao prostor sužanjstva, siromaštva, odnosno potencijalnog imperialističkog duha koji je to vreme započet u Engleskoj.
Zatim Laputa kao prostor iščašenog intelekta i na kraju zemlja Huinhuma i Jahua kao prostor humane degeneracije i prelaska humanog u animalno. Sada bih pažnju posvetila nekim od ovih prostora, jer smatram da se junak razvija tako kako se razvija i prostor. To je također vrlo interesantno, jer čitalac se posredstvom Gulliverovog pogleda zapravo prihvata prostore. Tako da Lilliput i Blefux kao sitni minimalistički prostori posvećeni su prostorima rata. Ovime kao da Swift pokušava da ukaže na to koliko su zapravo sitni ljudi koji vode sitne ratove, uglavnom profiterskih namera. Zatim prostor Brobdinganga je prostor sužanjstva koji je zapravo ogroman i u kojem veliki ljudi tlače niže od sebe, odnosno kolonizatorski prostor potencijalne imperije. Zatim zanimljiva je, zapravo meni je bila najzanimljivija Laputa kao prostor iščašenog intelekta, koja je samim tim što lebdi ona nema uzemljenja, ostrvo koje lebdi u vazduhu, sama ta simbolika ukazuje na prostor zapravo potpune iracionalnosti, iako Swift pokušava sve vreme ironično da dokaže da je prostor zapravo vrlo racionalan i okrenut naučnim dostignućima. Da bi na kraju došli do zemlje Huinhuma i Jahua, koji su prostori, kao što sam napomenula, humane degeneracije, u kojima junak doživljava potpuni slom svojih ideala i potpuno se nasuprot, kao što sam u radu napomenula, nasuprot Defoe koji zapravo ima i dalje na kraju Robinsona Crusoa nadu ljudski rod i spasenje ljudskog roda i intelekta. Ovde se to ne dešava i ovde je potpuno obrnuta animalna i ljudska rasa. Tako da na izgled dečije uslovno teme kriju vrlo interesantna pitanja koja su i danas aktuelna, samo u drugačijim kulturološkim, ideološkim i sociopolitičkim ključevima, tako da to je bila početna ideja mog rada, pored toga što sam želela interdisciplinarno da ga povežem sa filmskom i pozorišnom varijacijom, tako da se dokaže njegova univerzalnost. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja i aktuelnosti Swiftove satire, mislim da sam delimično odgovorila prvim delom pitanja, a to je zato, mislim, prosto je univerzalno jer je Swift u duhu racionalističke poetike umeo da izdvoji univerzalne ljudske mane i univerzalne ljudske nedostatke koje je transponovao u svoje delo, koje mi i danas možemo vrlo lako da primetimo. Tako da, eto, to bi bilo to od mene. Hvala Jelena. Kristina, u svom radu vi se bavite romanima za decu Aleksandra Popovića i kao važan tip prostora koji se javlja u tim romanima izdvojili ste prostor komedije dell'arte. Tako da je pitanje za vas da nam zapravo kažete kakva je priroda tog prostora, zatim kako se taj prostor, da tako kažemo, prevodi na ono što vi kažete da je jezik sveta detinjstva, kako se dakle reflektuje u Popovićevim romanima, ali ne svim, nego sada vas pitam konkretno za romane Sudbine jednog Čarlija i Kako se voli Vesna, a u sledećem pitanju ćemo se baviti i drugim elementima. Da, ovo će biti malo duže, ja ću pokušati maratonski da to ispričam. Dakle, karakteristike prostora komedije dell'arte u mnogome se oslanjaju na karnevalsku kulturu i tradiciju i kada govorimo o fizičkim karakteristikama tog prostora, to podrazumijeva performativnost i čulno konkretno ispunjavanje prostora, odnosno prostor popunjavaju neprostorne karakteristike kao što su igra, gluma, maskiranje i tako dalje. Pored toga, komedija dell'arte, ona preuzima i druge karakteristike, fizičke karakteristike prostora karnevala, kao što su naglašena improvizacija, ali isto tako izvođenje na otvorenim opštenarodnim prostorima,
poput trgova, ulica i tako dalje. Sa druge strane, komedija dell'arte i na simboličkom planu karakteristika prostora, ona uzima neke elemente iz karnevala, a to je prije svega podjela svijeta na oficijalni i neoficijalni oblik postojanja, pri čemu ovakva koncepcija svijeta, odnosno ovakvu koncepciju svijeta određuje naglašena ambivalentnost, što znači da se ovi svjetovi do te mjere prožimaju da je jedan uvijek inverzija onog drugog. Dakle, imamo oficijalni i neoficijalni svijet, pri čemu taj neoficijalni svijet on je oslobođen od tih krutih pravila oficijalnog svijeta i nekako određen je optimizmom. To je prostor gdje nekako kritički može stvarnost da se sagleda, ovdje vlada materijalno načelo, odnosno bogatstvo svijeta, određuje ga nekako vječiti trijumf novog i tako dalje. Što se tiče ovakvog postojanja, odnosno prevođenja ovog tipa prostora na svijet djetinjstva, u suštini nekako u najširem smislu posmatrano prilikom oslikavanja svijeta djetinjstva mogu da se uoče elementi karnevala i karnevalskog svijeta, preuzimanja tih elemenata, ali ne možemo reći da postoji tendencija da se ti elementi, da nekako oni streme ka komediji dell'arte, odnosno karakteristikama prostora koji određuje žanr komedije dell'arte, i to je više umjetnički pečat zapravo Aleksandra Popovića. Ali u svakom slučaju svijet djetinjstva i karneval, negdje analogija bi mogla da se uspostavi upravo na podjelu tog svijeta odraslih koji bi označavao taj krut, stegnut sistem, i drugi svijet, a to je svijet djetinjstva koji je opet opozitan tom svijetu. On je svijet materijalnog izobilja, bogatstva, dječje slobode, mašte i tako dalje. I da, to je što se tiče karakteristika. Kada govorimo o romanu Sudbina jednog Charlija, generalno u ovom romanu kroz sve tri životne faze glavnog junaka Charlija, teatar, odnosno prostor teatra zauzima tu vrijednosnu žižu njegovog cjelovitog svijeta. Pri čemu će nekako taj teatar, odnosno prostor teatra, on će zavisiti od prirode prostora u koji se on smješta. I generalno u prvoj fazi, odnosno fazi djetinjstva, u kome zapravo mačak Charlie zajedno sa djevojčicom Vesnom spasava tatin brod od pobunjenih mornara, tu je suština pozorišta i teatra zapravo, oni reprezentuju ideju zaštićenog djetinjstva, svojevrsni koncept zmajevog lijepog kruga, to je njegova suština. I negdje po tim idejama, dakle, pozorište, odnosno prostor teatra u potpunosti može da se uspostavi analogija sa prostorom komedije dell'arte, jer je to na fizičkom planu posmatrano prostor koji je zasnovan na improvizaciji, tu se prostor popunjava neprostornim karakteristikama poput igre, glume, maskiranja i tako dalje. A na simboličkom planu on također prati komediju dell'arte, jer je to siguran prostor gdje nekako dolazi do razumijevanja, do izmirenja. On je optimistički orijentisan prostor i to je nekako glavna poveznica sa komedijom dell'arte. S druge strane, modni salon i cirkus koji se dalje u narednim fazama života mačka Charlija dešavaju, oni nekako na planu fizičkih karakteristika u potpunosti, odnosno odgovaraju prostorima komedije dell'arte upravo po tome što su cirkus i modni salon otvoreni prostori opštenarodnog karaktera, i tu imamo popunjavanje prostora opet tim nekim neprostornim karakteristikama kao što su igra, maska, gluma i tako dalje.
ali ovdje se aktivira taj neki potencijalno negativni aspekt teatra kao svojevrsne obmane i manipulacije, jer taj teatar ostaje u oficijalnom svijetu i samim tim taj teatar nekako propagira te vrijednosti oficijalnog svijeta, odnosno njegove neke mane i negativne, nepoželjne strane. Pa tako recimo u okviru modnog salona Mačak Charlie, odnosno na simboličkom planu taj prostor je nosilac negativnih oblika ponašanja kao što su površnost, lakomislenost. S druge strane, taj prostor aktivira značenja, odnosno kritiku konzumerističkog društva. Sa druge strane, prostor cirkusa na tom simboličkom planu podrazumijeva, odnosno on se vezuje za nekakvu naličje prevelike popularnosti, jer Mačak Charlie je na toj sceni, na tom izdvojenom prostoru sam i nekako taj koncept momenat samoće se preliva i na svakodnevni život, odnosno na njegovu realnost, pa on i u realnosti ostaje odbačen, neshvaćen, bespomoćan i generalno ova dva prostora zapravo simbolika su tog trajno nesrećnog koncepta junaka. Sa druge strane, roman Kako se voli Vesna, iako on također, za razliku od romana Sudbina jednog Charlija, koji kroz tu fazu djetinjstva ipak promoviše koncept zaštićenog djeteta i djetinjstva, ovaj roman Kako se voli Vesna, on zapravo pokazuje naličje tog zaštićenog lijepog kruga, jer djevojčica Vesna, iako prividno u nekom živi u materijalnom izobilju, njoj su roditelji sve obezbijedili, ali ona je i dalje sama i nesrećna i usamljena, jer nekako njeni roditelji joj ne poklanjaju pažnju. I upravo pod takvim kontekstom ona kreira taj svoj novi, drugi, idealizovani svijet i u okviru tog svijeta zapravo kao jedan od oblika stvaranja, ona koristi koncept smiješnog pozorišta, odnosno komedije dell'arte, koja opet prati taj suštinu komedije dell'arte, gdje imamo fizičko popunjavanje prostora neprostornim karakteristikama poput igre, glume i tako dalje. Međutim, za razliku od romana Sudbina jednog Charlija, gdje taj prostor teatra zauzima tu vrijednosnu žižu junakovog svijeta, ovdje je koncept smiješnog pozorišta, odnosno taj koncept komedije dell'arte, samo jedan od elemenata kojim ona popunjava tu svoju teško podnošljivu stvarnost. I generalno, za razliku od komedije dell'arte, ovdje nekako simboličke vrijednosti tog prostora komedije dell'arte u romanu se transformišu i poprimaju neka značenja koja su bliska poetici književnosti za djecu, odnosno koja su bliska poetici lirskog romana, a to je upravo to težište na naglašenoj senzibilnosti, empatičnosti, maštovitosti same junakinje. I to je to. Hvala Kristina. Nastavit ćemo razgovor o romanima. Sada se vraćamo na Gulliverova putovanja i nekako sam zamislila sada da ovo drugo pitanje bude posvećeno slici prostora u pozorišnoj adaptaciji Gulliverovih putovanja u režiji Kokana Mladenovića, koja je kod nas, koja je zapravo se odigravala upravo na ulicama našeg grada, tako da, eto, možete nam reći nešto više o tome i u suštini zanimljivo mi je to, ako biste mogli to posebno na to da obratite pažnju, dakle, na taj prostor kao rediteljski rekvizit koji Kokan Mladenović koristi. Pa kao što sam napomenula u prvom pitanju, u romanu je vrlo interesantno što bajkoliki prostori zapravo skrivaju suštinu romana. Nasuprot tome, režija Kokana Mladenovića iz 2022. godine, rađena u produkciji Pozorišta mladih,
predstavlja hiperrealne prostore zapravo, jer predstava izlazi iz okvira teatra, iz okvira zgrade teatra i odigrava se na ulicama Novog Sada, pri čemu je vrlo interesantan odabir ulica i vrlo simboličan odabir ulica Novog Sada. Kao što ste vi rekli, to postaje rediteljski rekvizit na taj način. Interesantno je što Kokan Mladenović zadržava sve 4 epizode romana, ne izbacuje poslednje 2 epizode, već ih modifikuje tako da deca mogu da ih shvate u nekom ključu današnjice. Prvi prostor predstavlja prostor Liliputa i Blefuska i on se odigrava zapravo u Zmajovinoj ulici gde prosečno cirkuliše najviše ljudi. U njemu se odigravaju scene rata između ove dve kraljevine i zapravo je vrlo interesantno što reditelj to koristi kao rediteljski rekvizit da zapravo privuče što veći broj ljudi koji će sa te tačke, žarišne tačke, nastaviti putovanje sa Gulliverom. Tako da je to što se tiče sredstva za privlačenje ljudi. Dalje, radnja se nastavlja u kraljevini Brobdingang, koja se odvija na Trgu Republike, nedaleko od Zmajovine ulice, što je također vrlo interesantno, jer u ovoj sceni je veoma naglašena potreba dece da budu empatični, da dele i da prosto pokažu kolektivni duh koji se negde sa odrastanjem gubi. U svakoj sceni deca dobijaju neki zadatak koji moraju da reše kako bi nastavili putovanje. Ovde na Trgu Republike je zadatak da zapravo podele jabuku sa siromašnom devojčicom iz romana i samim tim što se ova scena odigrava na Trgu Republike vrlo je simbolično jer Republika ukazuje na neki kolektiv, duh kolektiva, duh zajedništva, što i deca mogu da percipiraju u svojim imaginacijama. Zatim se radnja seli u Laputu, koja je predstavljena velikom maketom planete Zemlje i igralište iza pozorišta mladih je u pitanju. Sama širina ovog prostora markira zapravo širinu sveta. Monolozi su vrlo kratki i vrlo upečatljivi, govori samo jedna glumica, a deca preuzimaju ulogu spasitelja sveta ukoliko očiste igralište zapravo od smeća koje je rekvizit zapravo u predstavi. Tako da deca, pored toga što postaju spasitelji sveta, shvataju ulogu zapravo ekološkog problema u današnjem društvu i klimatskih promjena i zapravo ljudske iracionalnosti koja se danas predstavlja kroz ta dva aspekta. Na kraju se naravno radnja seli u zemlju Jahua i Huinhma, koja je stacionirana u dvorište Arhiva Vojvodine. Ovo je također jedna vrlo simbolična scena, odnosno vrlo simbolično mesto za održavanje scene, jer se kritikuje zapravo kulturna scena današnjice. I stacioniranjem scene na ovo mesto koje je srž znanja i srž zapravo celovitosti ljudskog intelekta, koje se totalno degradira i totalno uništava u ovoj sceni, tako da deca prosto počinju da kritički posmatraju čitavu kulturološku scenu u kojoj obitavaju. Hvala. Mislim, možda će to posle biti pitanje za diskusiju, ali evo samo ako se ne verujem, ta predstava nije mnogo puta izvedena. Nije, nažalost. Ona je planirana da se izvodi 4 puta u toku Novosadskih pozorišnih igara, kada je festival započet. Mislim, moguće da i sam izbor grada i ulica negde uticao na to prosto da je predstavu samim tim i teže izvesti, tako da eto, u svakom slučaju jedna zanimljiva adaptacija. Posle ćemo pričati o filmskoj adaptaciji Swiftovog romana, a sad ćemo da se vratimo na romane Aleksandra Popovića. Drugo pitanje, Kristina, za vas, dakle, kako je prostor teatra iskorišćen u romanima Gardijski potporučnik Ribanac i Lek protiv starenja? Da. Sad, za razliku od romana Sudbina jednog Čarlija i Kako se voli Vesna, gdje imamo tu konkretno postavljanje scene i konkretizaciju scene i posredstvom koje se zapravo ilustruju dječje emocije, pogledi na svijet i tako dalje. U Gardijskom potporučniku Ribancu, mom omiljenom, i romanu Lek protiv starenja ne postoji ta konkretizacija
posredstvom pozornice. Zapravo, način na koji se ovi romani oslanjaju na komediju dell'arte jeste upravo preuzimanje likova, komičnih tipskih likova koje komedija dell'arte koristi, pa tako tu imamo sukob Alazona i Eirona. I nekako u tim romanima je cijeli romaneskni svjetovi su zapravo shvaćeni kao jedna velika pozornica i nekako u tom smislu generalno drame za djecu Aleksandra Popovića, on je imao običaj da ih označava da se dešavaju tamo, ovamo, ovde, onde, što zapravo označava tu nekakvu rasprostranjenost određenih pojava ili ponašanja i u nekom posrednom obliku ovo važi i za njegove romane, odnosno da je pozornica cijeli svijet i da je cijeli svijet zapravo pozornica. Suštinski, ova dva romana, oni prate tu komičnu radnju gdje imamo sukob između starih i mladih, odnosno junakovim željama se suprotstavlja, ako to nije otac, onda je to neko sa manje godina, a više bogatstva. I upravo taj oblik sižeja se smješta u prostor koji zavisi od nekako od prirode romanesknog svijeta svakog od romana. U romanu Gardijski potporučnik Ribanac on se oslanja na hronotop puta i hronotop susreta koji je blizak bajci, dok s druge strane Lek protiv starenja on se oslanja na strukturiranje svijeta koje je tipično za fantastični roman za djecu. Sad, u ova romana imamo te otvorene opšte narodne prostore poput raskrsnice, šume, dvorca, potom u ovom drugom romanu Lek protiv starenja, to je, dakle, sve se dešava u okviru sna jedne djevojčice Sonje i onda ona luta gradom, otvorenim ulicama, pojavljuje se cirkus, park i tako dalje. Međutim, sve te tačke zapravo su prostori na kojima oni izvode te svoje, da tako kažem, performativne tačke, jer ovde nekako nema deskripcije, fokus kompletan je na tim upečatljivim maskama koje upravo vode svoje porijeklo iz komedije dell'arte. Fokus je na njihovoj igri, na glumi i na taj način se popunjava prostor, romaneskni prostor. I generalno na simboličkom planu, kada govorimo značenja prostora, kada govorimo o ova dva romana, oni nekako prate taj pod uticajem su zapravo žanra komedije dell'arte, jer imamo pobjedu Eirona nad Alazonima, odnosno kretanje jedne vrste društva ka drugoj, imamo to prepoznatljivo komično prepoznavanje i oba ova romana imaju završavaju se tim kao srećnim završetkom, što je ispunjavanje horizonta očekivanja, što negdje jeste i bitna karakteristika poetike književnosti za djecu, pa tako u romanu Gardijski potporučnik Ribanac, poput Popovićeve dramske bajke, on kaže varanje se ne isplati. Dok s druge strane roman Lek protiv starenja, on nekako pokazuje ljepotu igre i dječjeg igranja, ali isto tako da su svi likovi, baš kao i svako dijete na kraju romana, porasli, postali su ozbiljni, oni više nisu bili musavi, blesavi, lakomisleni i tako da. Hvala. Evo, stigli smo do trećeg pitanja. Jelena, evo, sada ću vas zamoliti da nam kažete nešto više o filmskoj adaptaciji Swiftovog romana, dakle u režiji Roberta Lettermana, dakle kako je prostor tu predstavljen? Pa nasuprot romanu i nasuprot predstavi, prostor u filmskoj adaptaciji je u potpunosti drugačije predstavljen. Treba napomenuti najpred da su zadržana samo dva prostora, odnosno samo dva dela romana, Lilliput Blefusc i Brobdingang, Kraljevina Brobdingang, i nasuprot, kao što sam rekla, romanu i pozorišnoj adaptaciji, prostor je ovde prikazan u potpunosti plastificirano, što je vrlo interesantno jer je sam film zapravo omaž
drugim žanrovskim opredeljenjima u američkom filmu i zapravo je vrlo karikaturalno odrađen. Tako da prostori više ne predstavljaju realne prostore, oni su potpuno irealni, za razliku od predstave gde su hiperrealni prostori. I bilo mi je veoma interesantno na koji način se film odnosi prema kulturološkim problemima, a na koji način se odnosi predstava. Dok predstava prati određene ozbiljne probleme, društvene i socijalne, film se bazira na kritici grada i kritici potrošačkog društva zapravo i komercijalnosti i kvantitetu nasuprot kvalitetu zabavne industrije, odnosno američkog filma. Liputa i Blefusк su apsolutne metafore današnjih megalopolisa. U njima lako možemo prepoznati New York ili neki drugi američki grad gde je sve pretvoreno u komercijalnu zabavu, materijalno, sve materializovano, dok se u Brobdingangu daje omaž horor filmovima, odnosno predstavljeno je tako da prosto čitava epizoda koja zapravo u romanu nije predstavljena kao smešna, dobije neki drugi humorni i komičan ton. Naprimer, kao što sam i u Radu navela, postoji scena u kojoj se Gulliver budi u kućici za lutke i to je propraćeno vrlo interesantnom horor muzikom, tako da je u potpunosti karikaturalno odrađeno, kao i čitav film. Tako da, suština je da se predstava i film bave u potpunosti različitim problemima u zavisnosti od kulture i strane sveta u kojima su nastajali. Da, mislim, prosto dve različite adaptacije, dva različita tumačenja. Apsolutno. Preteksta književnog. I, Kristina, zanimljivo mi je bilo, u zaključku rada ste naveli da je uticaj dramskih elemenata na prozni žanr, da on boji zapravo Popovićev prepoznatljivi način komunikacije s inicijalnim recipijentom. Dakle, to sam vas sada citirala. Ja sam to rekla. Da, to je bio citat. I hoću da vas zamolim da nam kažete nešto više o tome, uz malu napomenu za one koji ne znaju. Dakle, Kristina se već neko vreme bavi delom Aleksandra Popovića, tako da, eto, mislim da je prosto ovaj možete malo da... Eufemistički, da, neko vreme da je sad će valjda... Da, sad ćemo dobiti nešto konkretno, ali evo... Da, pa u suštini ja sam opet gledala da ostanem da se mnogo ne udaljavam od same suštine ovog rada svog. I kroz navedena 4 romana, korišćenjem upravo tih pozorišnih scenskih elemenata, čini mi se da je Popović imao potrebu da na taj način djeca dožive i ožive taj na scenski način romaneskni svijet ovih romana, ali isto tako mislim da je on našao, pošto je on dramski čovjek, dramska figura, i on je našao tačno tu analogiju između komedije dell'arte i dječje igre, jer se oba, da kažem, obe forme služe improvizacijom. Dakle, djeca u svojoj svakodnevnoj igri suštinski svoj prostor popunjavaju stvarima oko njih. To je i nekako poput komedije dell'arte i dječju igru određuje spontanost. Djeca su također sklona da taj svoj prostor popunjavaju maskiranjima, igrom, glumom. Dakle, sve je to blisko dječjem nekakvom senzibilitetu i on je to sve iskoristio, odnosno sve te dramske elemente on nekako koristi u svojim romanima. Sa druge strane, čini mi se da je on imao tu potrebu, odnosno tendenciju da jasno odvoji ta dva svijeta. Zato imamo taj oficijalni svijet, svijet odrasli,
koji on doživljava kao nekakav krut, strog svijet, svijet prepun pravila u kome nekako dijete ne dobija, ne uspijeva da se na pravilan način izrazi. I zbog toga on u svojim romanima kreira taj jedan zatvoreni prostor, siguran prostor, i to je taj neoficijalni dječji svijet koji je uvijek, koji teži nekako da kreira prostor prepun optimizma, prepun nekako slobode izražavanja. On je uvijek materijalno bogat, određuje ga dakle izobilje. Sad još jedna stvar koja se ne tiče direktno prostora, koja je važna za način na koji Popović komunicira sa svojim mladim čitaocima, a to je zapravo način na koji je priča ispričana i jako je neobičan i autentičan, jer je to pripovjedač koji nekako koristi retorska pitanja, uzvike, on se obraća čitaocima u stranu, provocira ih, poziva ih da sami dovrše kraj samog romana. Potom nekako on proziva svoje, kako bi rekla, likove, komentariše ih, kinji ih i tako dalje. Sa druge strane, taj jezik je veoma ekspresivan i sve su to elementi koji su zapravo uticaj Popovića, odnosno uticaj pozorišta i teatra na Popovića kao pisca, koji on zapravo prenio u svoje romane. S druge strane, jako su interesantni ti dijalozi koji junaci vode, jer doslovno oni imaju taj dramski potencijal. Doslovno mogu da se shvate kao performativne tačke koje ti likovi izvode, jer tu nema opisa velikih pasaža, deskripcije prostora, uvijek je fokus na njihovim maskama, na tim maskama koje su očigledno vode porijeklo iz komedije dell'arte i to način, to su upečatljive maske koje nekako fokus je na toj igri glumi i da, eto, ukratko. Dobro, hvala Kristina. Da vidimo koliko je sati. Ja mislim da ima vremena, ako neko želi da postavi pitanje, slobodan je da to uradi sada. Ja bih se možda nadovezao na koncept adaptacije filmske, generalno romana za decu, i onda bih tu iskoristio priliku da pomenemo i film koji se trenutno snima, u pitanju je Hajduk u Beogradu, i ono što je s jedne strane možda malo i tužno jeste što pre ovog filma u prethodnih preko 15 godina mi smo imali samo 4 dugometražna filma za decu, pre nego što je došlo leto kada sam naučila da letim. I ono sad što je meni interesantno tu jeste sam taj prelazak iz jednog medijuma u drugi. I govorila si o načinu na koji se nekako savremenjuje, u savremenom kontekstu se pruža ta jedna književno tkivo koje je nekako pisano u jednoj epohi. I onda sada iz te perspektive sam hteo samo da te zamolim da nam možda malo dodatno obrazložiš ili da nam pružiš svoj stav o tome na koji način je to izvedeno i kao generalno o samoj koncepciji filmske adaptacije određenog književnog dela. Pa što se tiče adaptacija konkretno ovog književnog dela, mislim da je sama univerzalnost Swiftove satire dovoljan povod da ona može biti transponovana u bilo koji mediji. Sad, kao što sam napomenula, različite su kulture u kojima se prosto ona transkribuje, različiti su ideološki problemi zemlje, ali prosto ona je uklopiva jer se bavi određenim tipskim junacima, kao što epoha racionalizma i podrazumeva. Tako da mislim da je Swift ostavio vrlo važno nasleđe budućim umetnicima i da će on biti aktuelan i za narednih 300 godina, da će ponovo moći da se uveže u neki novi socijalni, sociopolitički ili kulturološki problem. Ako sam ti odgovorila. Hvala. Ili imaš neka adaptacija
Ovo su dva mnogo zanimljiva primjera. Ima još jedna starija adaptacija filma, nažalost nisam uspela da se pozabavim njome. Ova mi je bila interesantna jer obuhvata prva dva poglavlja romana, dakle svedana je na taj dečiji model romana, a prikazani su u potpunosti odrasli problemi odraslih ljudi u njima. Ali dobro, to je što bi rekla Mira prekogranično. Što iz moje perspektive ovo su dva odlična rada i baš je bio odličan razgovor. Nemam ništa drugo, osim ako neko nešto drugo ne želi da kaže. Ja bih tu samo dodao zaista odlično izlaganje i radujem se da pročitam te radove, ali eto, razgovarajući o tome na koji način različiti društveni i kulturno-istorijski konteksti utiču na adaptaciju filma. Tu bih se samo nadovezao, na primer, sa filmskom adaptacijom Goldingovog romana Gospodar muva, koje je čini mi se da je rađen krajem 20. veka, a u 21. veku čini mi se da su želeli da naprave jednu, slobodno ću reći, feminističku perspektivu gde radnja ostaje ista, ali umesto dečaka nalazi se devojčica, što onako iz moje perspektive nekako malo banalizuje celokupan roman koji je fenomenalan. Niko išta? Nikad?